大家平安，六六vai tu chua kajam nyaman nama katinana sulivat. Saka tu chua kajam nyaman noruja supuina kainwa cemas imazai tua Timothy ya Tevril. Imazai tua sepatya sulatan, imazai tua ita kayam patu arwa kayam. 提摩太后书4章1到8节。Pada zakatakan tanusun ite ayaw to cemas kati Kristo Yesu amavana aure papa pene to walalut katwa nama sayanga a chau sake papa enet uta tanusun toa uri shiki papa sunan ni Kristo katwa uri sipalabakan ni maju apa lendeng apa jajaka maya tucu tau sikuru tua kainwa cemas anangwa adau anakuya adau kisamulau sakamaya sasu kana ki adila pakisamula paki paparingau papupicur temuru ayatwa uri madaluna adau tuazwa marka cau uri suurama kiranda tua sika mangwangwa turu uri kiranda ta salingan niamaju kipakin ta ruturu turuvu tua sika rengan noa varung niamaju tua sika sugatsran noa saringa sa lepeti na saringa niamaju tua inika sikiranda tua kaulida na turu sa pasa kiranda tua maraka avansa miringan lakwa tisun kumali tua namakuda ulasuna nakipapauringau sasu kiadi tua sisarapai sasu kana kisamula tua sensengan nua rutau cike sasu pasusu angata tua sini papu sensengan tua sasekaulan nua cemas au tiaken tusu madalu nanga aku kipaka lavutan kipagau-gau tua cemas madalu nanga tusu aku sibaikan ika cawan name sipicu rangataken kiromalan maka ekelangaken tua uriku ekelen ku pinasusuanga kakudan noa ta sarwan kemasitucu ami nanga pinadire tanuaken azwa lailai sipaka reva tua nangwangwa cau tua zonga adau ki sipavai yanga tanuaken noa ta marairai mavana ana papa mamau ro papa penet au ini kakena amin azwa na masih kilivak kilalava toa uri sika mapatsunan ni maju uri pavayana mapulat aichu kainwa cemas sirivici kimazai toa Timo太后书4章1到8节aichu alinotiang ilupatsuni nanga gemalu tu chua kadam nyaman asini putarwan tanutim 奔跑美好的路程那样奔跑美好的路程虽然不是每个基督徒都要成为全职的传道人但是我们仍然不管如何都要传福音在信仰上传道人要和信徒一起奔跑美好的路程彼此帮扶激励在信仰上不断成长谨守上帝给予每个人不同的呼召与职分如此我们才可以如保罗所说从今以后有公义的华冠等着我在上帝审判的日子我们得以毫无羞愧地说该守的信仰我已经守住因为我们已经尽心尽力打好那美好的仗奔跑那应该跑的路程了Sinaya temtin tu soka jaman-jaman 奔跑美好的路程 Latinana kinemenem Tu asini pau pisul Asini papu
Demuku asini putarwan tiang-tiang tu suaka zaman-zaman奔跑美好的路程那样，saka tu suaka zaman-zaman asini pamo想tiang nuti。当有一天我见主面时，真的可以问心无愧地说，我已经奔跑过美好的路程。愿你公义的华冠闪示给我吗？哎呀，现在tiang nuti，那今天呢，可能我们对象默想的要。Tazo adaw numadalo na nga numitso ang ating tuwasya ta samas. Akitina makaya kipasamaraw to na mapasa ititin na kisamulati na kipararangiti na paulit aso kung ida huakuan akisuna romakaya pagagaw tianoken akikitina romakaya 被赏识呢，哎呀，今那 kinum saka la tina na kinum 对起的默想，哎呀，跟那把什么了 saka 开努力。主啊，求你给我一颗坚毅的心，让我在奔跑信仰的道路上，该守的信仰都能够守住，让我打那美好的仗，尽心跑完该跑的路程。奉主的名祈祷，阿门。Mali-mali tu suaka zaman-zaman pinavaitin no atsama satwa nama panaulidan na arutia kisamulain arutia vaiki na tarupachaya aveka pasamarao to napakanarvareva akai saka kisamulaya mapulat lekatina na pai-pai tu chacha kine kacawan ayakana pasamarao taja 平安